Les plus vulnérables et les sans défense. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir offert l'asile et la possibilité de mener une vie meilleure. Le Centre international pour la culture, la paix des jeunes, a apporté un soutien précieux et une aide considérable à l'association Pouvoir de la Compassion. Votre engagement constant en faveur du développement de la langue et de la culture tibétaine reflète toute l'importance et noblesse de cette mission. Avec toute notre reconnaissance, nous remettons ce certificat au président ainsi qu'à toutes les personnes engagées, délivré par l'association Pouvoir de la Compassion le 27 avril 2025. Merci. 배중 시리 누군기 신체 장송게 생다 신खे 보면 띵지 지내래야 배로나 띵지 지내 정말 가서 차다지 저러지 배주 시림이 공기 신체 장송에 자가 신खे 나저 배주리 진절로 저기 나마 자세라야 배로나 띵지 자세라
대 개개도 달라져서 반 주로 제 저주처럼 제 배주 시민의 거기 진짜 장성의 자신이 이걸로 저기 로마 띵진 너보다 배로나 띵진 너보这也不紧띵진 너보 배주 시민의 거기 진짜 장성의 자신이 보모 띵진 나라라 배로나 나라라 이걸로 저기 나라라 배로나 저 파마 저 스테이지 잡고 싶어. 상次年到早班啦，那就是那年大把到了家里那的呢，这里拿了学校，那么自己陪了拿学校呢。就这里的上。上次年到早班当弗兰西兄弟团的一家那个钱呢，我们经济状况也陪了那老妈人的那个钱呢，我们经济状况。经济状况那陪了那，这晓得了，给新大这里那陪了那，给新大这里那陪给给钱的老宋家为了给新大这里那陪了那，那就所有人。但这个做，等到简单哪怕做个推车是吧？也是吧？哪怕做推车。当俺做西南插队，我就这个。
Oh,